atewe Yehova. Maandiko manga hii ibuko ni Hosea kilingu cha 5 kuma mswa wambe nginya mswa wa monza pendeto nzeo sia itwele umundi kutukania kutulunga kututhangasya andu manga hii tukalungika tukakaneka tukadhanga twikanesa namba thangu ni maana monza miongo 89 na keinzome maandiko asu kenda tuiwe ndeto ya Ngai umundi maandiko manga hii miasata ebuku thutha Hosea kilingu cha 5 iwai inywe athembi na ithukisye hii numba ya Israeli na tea kutu numba ya musumbi nundu usililo numwelekele nundu mutuikite kitei cha misiba na kitei cha lanitwe yulu wataboli na alei ni malikite muno uwaine indinye ni mukanya wa onde nini mwisi Evelaimu na Israeli ndembithite nundu yuwe Evelaimu ni wikite umalwaya Israeli nubukitwe meko mo maika methiuye Ngai wo nundu weva wa umalwaya wendeni wo na maimwisi Yehova na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthi wake na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthi wake kondu wau Israeli na Evelaimu makalulutika uthuku ni wo nake Yuda akalulutika vamwe namo makaenda na ndithia cia mbui na malondu na ndithia cia ng'ombe mamo manthe Yehova indi matikamona niwe bathanite nao nimekite Yehova useleke nundu ni masiaite siana ngeni yu mwe mutisu ukamamina vamwe na miunda yo Yehova ni adhime ndeto yake. Asifiwe Yesu Kristo. Tena napokea haya malimbuko katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Napokea na Bwana jitukuze kwa usu ula waete Yehova alikanembemba ilawe na sio mundani na ingi ubandite mundani weba osu na Yehova aikweka nesa andumanga hii umundi twimanisi eyulo wandeto isu umalwaya ibuku thi thandikitwe ni Hosea ulawe yose mundu muka wa ulwaya tiwo lwaya na makasia asiana ulwayani na ndeto isu ya umalwayani yasio kaingi nikenda yithiwe umundi ukanyo kwitu ithiando mangai njisi muswa wa 3 ethawe ni wo uswania makaenda na ndithia cio cia mbui na malondu na ndithia cia ng'ombe mamo manthe Yehova indi matikamona mamo manthe matikamona nundu Yehova niwe bathanite jao namo Mungu amejitenga na wao teto isu si totwambilia ba unundu bayundu muthuku tawaku na masabu ma uthuku miwonde ulato uthuku mete kanisani the last year tala ndembo yonde ila wathuku me Yehova nayo na wongele indi kilungu kila wa muthuku me nacho na indi yongela Christmas kila na onomba nise mwaka mwima na oneka ona wiki alambe la items to amandie na to amando mbeza sio ndo ukomba nyanzizi sia kusuka siana na ndo manga iba ti ndo muthukuta ukethwa wiyumbanite umwete Yehova ndembo lakini huyu Yehova wimumanga ndo kwikata ndo muona na wimumanga na ila ndembo indi ndio zitikila ndo wiwo niwe nengane lakini niwe wachao wa mana indembo ikamwendesia ona wa muthembe ambui ng'ombe na chao ndaka sitikila kote wasio na withi waniki nundu wa beba wa malwaya andu mangai na beba usu ni mubuku muno na wa malwaya ta beba ibinda ndithi andu ma Hosea ibinda ndithi Hosea ni kwithwa ni mother ithanga isiame Bwana. I know by the way very simple na Yehova nukuona kana umekweka nenai umekweka ni chao nenai nitui wange wasia kama kunza aume nitui wange wasia aume meyite aka usuo onde ni umalwaya are we together
nundu muka usu no konza na mume ula wake na mundu musu unokuya mundu muka muka ula wake lakini ni wathuka na ni wathiote na beba usu o malwaya nukoneka uthikika kundu kwita wa neta boli na kungu kwita wa misiva wasia musoa wambe nundu usililo numwelekele ni kwithiwa ni mutuikite kitei ku misiva na kitei chalanye iulu wa taboli misiva ni bala mundu su wa Ngai Samueli mundu wa Ngai wasila kondo wambaye ya Israeli yombe kubandu bauba seo bala vele kuwetani wanotangio hata iwe Yehova yune batwika bandu bakitei nundu pena mebwana no yikitwebo taboli ni kikima kitulu andu ni mamba tane ndikana makamaka momande Yehova tubatwikithie taboli tabala veta wakatoloni prayer center andu maimanda Yehova nikenda mepathanye na andu alangi onde kuundi mondo ni mekivathukanio nde anasili mayamba tabo na maini kangunga ndi nakuni kena mezo na ipinda zako momanda Ngai makivola na kutia chao na kutia kuya kai ona kou kutulu aikuwa na mebwana no usukote umalwaya mukali. Are we together? Na kondo umalwaya usu Ngai nuno matwea usililo ndembo elea nundu niwe kata ni wa masilila. Praise the Lord. Na ndo manga itokezwa tuinengane ndembo na yoba nuko melea nikiza no tusililete ndisi twele kwa luka kwitene mundu utokanya kondo amikalilo suwitu utokanya kwichao kwitene hata iwe Yehova. In fact wasisha verse 3 asia nene mwezi Evelaimu no mwiko wite. Praise the Lord. Na Israeli ndembi dhite there is nothing hidden from God yulu ango situ na mikalile wao wito nundu yuwe Evelaimu is it ever possible kana ike omuti kiliungi ni wikite umalwaya na kitumi nichu wimubuche na umalwaya one mudhuku saiti angalia verse 4 nundu umalwaya nduka metikila medhiwe Yehova mamusioke tuwa verse 4 meko mo maika mamwidhiwe Yehova Ngaiwo nundu beba umalwaya wendeni wo ando manga itu tona kwasi hata kana una beba umalwaya itapinda youth that. How can we say you are for bebas of umalwaya kwasi hati Yehova no kana Ngai no Ngai edwe olawe kwatio wako ola ni wewe utethio wako ola ni wewe mwidhi wako na bakedhi wapeke ndu wongamisie kedhi utethio wako mwidhi wako na mutethia wako chutwe loketa Ngai ya mebwana no ano malwaya ondo wibata nikenda edhi wa woki Yehova niwe mwiyai wako niwe mobosia wako niwe mutethia wako niwe mwidhi wako ona mwikalile wako nutuona siau hata iwe Yehova nundu na niwe ukwikala siai withinania nandu niki withokwana nandu niki ithoko mbingi na imena mbingi siuka nundu wina Ngai ingi wendi ona ndio twapepa wa malwaya na sisi andu waingi mathie mno akoya misini ni nundu wa isio isi etutusilo na mbesa cia makundi nundu yuni twako na masabu munda kana kasiloka niko utethio wao wakwa kasiloka niko mwidhi wao wakwa kasiloka no mwidhi wao wakwa utethio wako na kila ifle tuko na mundu aikinila kasilo niko ututhi wao ni nundu nimekwana ngamibango yao haito. Are we together? Ona andu mawiyane ni matwikithisia Ngai wesa kwithia uwia niwe undetermine mwakalile wao kaba makanenga nebaki kaba makalala na mbosi nikena mende usobya mawiya mao mo makimanda chao makimanda ma promotion hapo tumefika ona kumbesa nisosuye kilaba ndo wesa kwithia mbesa ni Ngai yango ni Ngai woki wesa kwithia ando payundo mateka onokoa nikena mbesa meke hata
mongele lakini ona masi ongela moka kwa Yehova na mbui na ndithia cia malondu na ndithia cia ng'ombe no we wachao wa mana nundu Yehova ndakwika hata ndo metikila. Are we together? Na ngai no twesivyo twimukenga ametuelewa kabisa. Hatuwezi kujifanya. Mnaweza kujifanya kwa pastor lakini hauwezi kujifanya kwa Mungu. Aikaona ati imena mbingi sio kanundu tunangaisha sisi uwe nini? Tunangaisha chao cha uwe nini? Wachumwa nesa kwithia nina ngwe mbingi. We na kwa nikita odhanga asiando. Kaini batonde ka vyandu mo kwazika. Ila mwazia homba nyoko ne chao. Okune moko. Na inde ngidena njazi ya ndo mandola muino. Oloto okune chao. Moko na ndungimeta na maziro wenya PK. Nenda kwa na moko magume momba ni. Nena ndiko enda chao. Kemena mizini. Ando amwe maiso wani apasa nita utabiwa kana kwe kemena mizini wao. Mzini wao. Haya piga mikono. Wa. Na bandu bo tana. Aidha atanondo kemena kimusi. Ndese kiva. Ni manda ondo ngusaikiando. Kikituma lulu teka yani wangai. Na yu mondo mwe aingani yani kendanda bie pastor kanisa na ingwe bani nange. Ngonya kwa nasa ni wanondo hii. Nasa ni wanondo hii. Ni kwa siakana kemena kikale. Nito kwa siakana kemena kikawetwe. Ni twika pastor hata zaki kemena nje loki weta. Ndiye kide lo wetwa. Na yu ni twika pastor diwanji uzangazia. Huko ne chao moko na by the way kwa moko asu ngutaimani tu thesia. Kwa moko asu tu kuna ngutaimani tu hata tu thesia. Na ezo wewe ndio tikilo thesia ngutaipinda nitazi. Tu kunidhiwa moko kweli tu we mungendo na winangaisia uwe nini? Winangaisia uwe nini by the way? Praise the Lord. Winangaisia chao. Na wewa usu ndumuitikilia mundu usu weba abige kumuvuku mangai na ngoya ugo nundu ngoni ni wobete kindu na ndakile cha akote wanangiko akote wathe andu mangai mayoba natu iwiyetei itina wothuku wa mwaka muima uthukumite bathi kwa Yehova ni wasio mwani kwisiko tembeza mbingi tasa kwa yungitala kote bululo mathangu watu tumia baadhi thini ni nyengoa ingi no nyengoa la nangika no nyengwe ba ila printer na masabu asuma yumila abandu lakini nizo kumita ona nongela Christmas na vitu kana nathonoka ndingisa kwitha ni thukumite ya wachao wa mana no thuku o malwa yakaba afadhali ishe na yu ando manga itwe lopeka bandu tukamwika utengai chao eweka kasi lokebo na katebo nimebaki na nani na Mungu. Imbesa sibo na itebo nimebaki na nani? Nimebaki na Mungu. Nundu ngai is ngeni. Nzo setete imena ila sivae kanisa. Nundu thoni tu thaitha ngai ola wago ola utawa wendo. Tuile kwendana. Lakini the fact that tulikwendana kana tunangaisia uwe nini katika tiwito. Na ngai natu wende. Praise the Lord. Na nusi mkalile wang ando mena ngaisia uwe nini undu medhawa maili. Ngaisia usia mswa wambe. Andiko mange imase ondo wambe we awone wakwiki alangiti iwa io inywe athembi hiyo na athembi meogwo ne awete ithukisie we numba Israeli mbaye nube yangai onate akutuwe numba ya muzumbe ona asumbe meo mathina ni meba asu nundu usililo numwelekele ni kwithiwa mutwikite kitei wando ni bubeta wa misiva na kitei ni mwala nite yulu wake majuki tawataboni takwasya kana kwithwa mwino malwaya kitei ni teke wa kondo wandu no ndo mabotha na amweje wa kimena chincho kitei ono ndo mabotha na akime mwethia wa mushene chincho kitei na aingi melike kitei ni kiba shu ni malika na ni mabethithwa imena na mawo na wendi wa mbesa ona ikundi no by the way ni mathaithithwa na ni malika mutu wothe na umwe mwanga inatu wete katika jina la Yesu Kristo ayuni papa batoneka beiti isipo toneka twithe tuthe thine na momoka ni mutuo na ngai ni msono no meke ashua never no mutuo no moka
medwe na uthei wako aliuka na kumumantha indiko ni maite na usililowo ni muye ni mutwe nondo natabie indi maibinduka ngai natuwete onondo wake lima ndiko manga ini motonya kana ni matukite owani na alei ni malikite muno uwaine indinye ni mukanya waombe uwai usuni wakwanangana ithie kwa ithie inya pike ni bathei ni wawa sabina ni bathei maikutwia ni wekata ni wawa wazi tausu ona ni mambo wa onone ni wawa ni wakwanangando undu utamudhukuma yoba udhukumi wachao wawo uketikeleka na ila wonga mabambe udhunga mabambe na witapanya ndeto na watapanya ndeto ai mundu aibuvya utapanya usuwombe nukilikuwa litake uwe muwae yakote udhuku sema shindwa wangainda tuiwiyetei payi undu mudhuku tavasa muwete ulalai nondo ona itesi awo kana ona sisi awo onga mabambe ngewaisi achao nisi amanda payi mundu itetheka tiowo na yumana yumundu umila bandu na ambia kwetenge wasia ulalai kana sia wendi kana sia kula kana sia ovenani mundu su ngewesu edwati sia wo ni weke yakitei na ndu maitetheka nondo vastambe woni muwae vastambe woni chao ni muwae yo athandembo ni tuko no bazita nubulikene kana ndembo ni sio wa ni totabiwe ni bazita wona kabibu tikaikonzwa kaitala beba hebika pala ofisi ni kaitalwa kila mutumia no kwanda chini kenda lao kenondo wani kusuja sindombo wae ndo manga ngaina tutethie muno ngaina tutethie muno beba usu wako tewe boy kanisani na ngaina tutethie na utu waniki ndo tunaomalwaya ngoni si Bwana aturehemu. Praise the Lord. Verse 5 mandiko mangeli motonya kana wena ngathio pana nguma ya kwanza nitudhukuma pana nguma ya kwanza nitwekie pana nguma ya kwanza tuitona tuimbe tuitina okila mundu wikathiana chao wikathiana nacho na nisi mandiko mangeni moto ya ngathio itongo ya chao wanangiko watendi wanangiko ndole yako ikata ndole obika yoba natu wiyeti nendo ndo wa mwiso mandiko mange madhasia nitumwekete Yehova useleke niki nundu nitusiaite siana ngeni pupe no wali lokondo kweli kwandu maesileli kuzamana siasia na sia uwenini ni kwasia ni manosa ni na kama ambaye inge kuba mwena kusiasia na sio mosa ngaisi yao sio na madha idha kuwa ondo ngai mama siasiana na metwa yaka no wose ana sekata no wonga isekata siasia wako lakini kwito ni sia wano ndo mundu wina ibebadha mu malwaya ni withose na mama chao mama undu wange mundu ulikitwe ni wendi wa mbeza plani zia mbeza onisinge ba elwaya zenda mbeza ikunza nana thisa kwa ni mundu umeweba umwe ano wo mundume wena kuyaka ndesa kuyanewa ni mukaweba umwe no kuingibia ona kula kumantha ula mwethie wakimena no kusia na uthuku thingibia ba bo ngaina tuiwetei beba usu shindwe katika kanisa la Bwana hata iwe Yoba natupetange beba wa malwayana aitutungia ula beba wake mutheu nundu twalea kwikau ona yu tuyasilile ngotabia usililomwe weba usililomwe no tuyumia mbesa itaka tutethia ona na boga na ibodho thingi bitata Bwana wafungulie Bwana wabariki Yesu ni mbesa sekata sia tondomwe na kunyoke besa we ulicho bandu ikekata ikathukuma are we together lakini wewe ukaba na ni wanenga nena wewe wachao wa maana na watikwathimwa na ila mathima uyani mo na mona maifaulu mauyani mo tikufaulu mauyani mo ni kongeleka kwa udhuku wakati kongeleka na udhuku ongeleka na mbesa zekata songeleka lakini ungaindeba ndebo ni kitei ndo nimetwa hakundo kudhuku muno nimetwa hakundo kudhuku muno
pe kani menenangelekanya pe mutumia umwe mwalimu headmaster wa skulu na aenda bya ondo waewe na thina andabisie etha pekendo menete ni metawata ni mayu mathauche metawata matoke amenete matoke muno nyamukulia niki nondomo kwewani kwake kwa ikocha kwewani kwake kwa ikocha na ucha nisuwa sa kwethia kila chaoneka no matoke na weni wetha esi ayuma skulu athimusi ni moku methia ama aketha maumbike muuni nikenda mabiyova ziketha kandati nikabindu kaba nini lakini no alama hiyo kwetha nakaba akazi hii kaba ngadhazi yudhu nikenda ndai thikata thibinduke ndiye mukwatia na yuwe asya sana zake ndenda sewe hata sewe naye kanesa nundo nakauni wathinie nundo nenda ndawa mulili kanyane muye onakauni wathinie uthiana maondo masio alawi namo wamama niye bindani thiba by the way na oso nundo nake asyana ndasi sile osongone onakunda mo we alama hiyo no mo we nesa lakini nake enda ama manusie kuinengane na kwecha kwoko na onde yu nimekanesa ate wiyo nutu nikisia okiba nikisia okiseo. Praise the Lord. Na yu ndizinge yangelekani usunenda kwetata lakini mchoma kwa jangelekani pepe bata twikolwe ningai oloto endete muno. Praise the Lord. Nondo wendi nalewa andu amwe masama ucha matweka andu aima mathenda andu mo mathikata maithina kwa mamandha nzia cionthe makwate chao mbesa na ndini wa kumesia mbesa nino kumesia mbesa ilazi ishambata maisha mekata mambata na ula mwana wa ile usuvia personal contact na mwana la zana sialekwa na mbesa si mbingi siana sakita kwa nangika mbesa si mbingi onamuka esa kwa nangika ndi mukwatia mwika kengeke masumba ame na malumu maingi mume ni wile wanalumu wake na mama ni wile wanalumu wao wake nundu maibata na mata ni siya kwa kila mundu athi maondoni mao make na andoni mao make na mama kitie kwete kila na nundu mekanisani na tongo mekanisa kana mena siana maita ni siya uyu lakini mundu ekilumu ni jao na mkaya kilumu ni jao na makaya na we makoso mako meke kwa mbata na makutano wende tu tukadhuje pa kisioni mwika mewuye keweu mwika tate kumewuya keweu tate kumewuya keweu ai by the way ni babika abandu imbesa we nasio nyo silolo wanga ikwako ini nimo kona kitoneka the wambu watu miendete yu nithi sao tweka usililo kwando wana mbesa no tweka usililo iso tu usienda tukaimesia pure indi ikatwananga tukathala ndina tuwete. Praise the Lord. Let us pray. Nitunga muvea nondo wakumbomba ni pastor wako nitho na ndeto nitabyando ngibotha muno nikanandu mako mataike mewe ubo mawitikile na mali okengai witu kula kuonde ubo ukabika musumbe mwiye mataike makanike yalula madhayumo na ala yoba mo kiakeka na maithanga awa uni withiwe katika jina la Yesu Kristo beba malwa yatu betange musumbe munene nikenda udhukumi witu tukatwike ni wa mana nilatoka nyumbani yako na nibe bali dhuku nundu zisa kutia ando mako nikita akusia nili imo idhuku muno na la maimo masia hadi twinge bezi ya wimo mesini yitu siana nizito maimo mailika keza kwezi ya misi nilaandika na niladhela nundu batimu wano tutange na tuobosie kuma dhimu dhele dhuketo na kitweka nesa
Neto iwande to yakuna neto akani kama usumbi ala tueba. Mwasanda ndo akutoeta nondo neitwa ile. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you.